Аҭагылазаашьа уадаҩуп аха зынӡа ишәарҭам, иҳәеит Аҟәа ақалақь Ахада Беслан Ешба коронавирус ашацәыхьчара иазкыз аилацәажәара аартуа. Иара иазгәеиҭеит ақалақь аҿы инхо ргәаанагарала иҟоу аҭагылазаашьаҿы ахәшәтәырҭақәа русураҿы аиԥҟьарақәа шыҟоу атестқәа рыҟаҵара азҵаара убрахь иналаҵаны. Беслан Ешба игәаанагарала ахәшәтәырҭақәа русура убас ишьақәыргылатәуп ацхыраара зҭаху ианаамҭоу ишахәҭоу ирырҭартә еиԥш ауаа рхала ирмыӡбаларц ихьӡатәу иҟаҵатәу. Иахьазы Аҟәатәи актәи аполиклиника ачымазцәа рыдкылара анаҩсгьы дара консультациа рырҭоит. Убас иаҭахны иҟазар рыҩныҟа ицоит анализқәа ргаразы, мамзаргьы ахәшәтәырҭахь рнагаразы. Мышқәак рышьҭахь Аҟәатәи аклиникатә хәшәтәырҭа ачымазцәа рыдкылара иалагоит акарантин ашьҭахь. Араҟа уажәы ПЦР тестқәа иҟарҵо ииаргоит аинфекциатә хәшәтәырҭахь. Уи аадыртуеит сентиабр жәаарзы. Аҟәа ақалақь Ахада иҳәеит, иара аҳақьымцәа рхаҭақәагьы ачымазара рхы ацәырыхьчалар шакәу, уаҳа апроблема цәырымҵырц азы. Иҳәеит уи ахылаԥшра шаиҭо. Аиԥылараҿы иалацәажәан ашколқәа русурагьы иазгәаҭан аковид зыхьуа ааигәара ҳгылан ҳәа ҽыҵгас иҟаҵаны арҵаҩцәақәак русура ааныжьны аҩны иштәоу, убри аан дара аҵаҩцәа шрыдыркыло. Аҟәа ақалақь аҵарадырра усбарҭа аиҳабы Асҭан Ҭаҭыркьыл уи ахылаԥшра алҭарц лыдҵан. Беслан Ешба игәаанагарала Аҟәа ишкаатәуп ахәшәтәырҭақәа зегьы русура ҳәа ақәызҵо уи ахылаԥшра азҭо ацентр. Мадина Бганба, Давид Аҩӡба, Аԥсуа телехәаԥшразы.